darsu imon ender babul khamisu ender dambugal jawabangal kamulakhasul fiqh jimon al muhasabata ko kalkil gol wonki mumkin kontaki cekaki hasbaki wa yakunu annahu kanko annahu ko woni lamma kana al muslim tumande latuno juldon amilan ko gollo fi hadhihi al hayati ender dan do gurdal laylan wa naharan jemma e nyalorma do kadi be acci waaw on kono waaw no hani wonde don alama yusiduhu e dow konko malnatamo fi daril akhirati ender galle sakkitiide den wa yuahiluhu newinanamo hebilanamo li karamatiha fi teddungal galle den sakkitiide den wa ridwanillahi e dabbugol yarlu yallam fi ender galle den wa kanati dunya haray aduna on latoto hiya mawsimu amalihi ko on woni tereti golle makko den alegoy ko woni dabbunde golle makko den kana lato alayhi e dow makko an yanzurande o darata o tasko o verifiya sondo kala ilal faraidi faade di farillaji alwajibati alay waddi dimo ka nazari tajiri wano commerçanjo wano njulajo darirta kalkila ila ra'si malihi faade hore manankum makko kum wa yanzura on dara ila nawafil faade nafilaji di duwa wadude din nazara tajiri darde njulajo ila arbahi zaidi faade o do to no beyditido ala ra'sil mal e hore manankum makkum hiden andi njulajo nyallal be nyallal kikide be kikide ma lewru be lewru ma fende ane be fende ane ko honno o jettirta machine e ordinateur o yetta gollobe makko ben o kalkilito manankum makko kun eske beydike ka duitike tonoji din beydike kaadi beydake ako ni neddo juldon kadi yettirta machine toujours calcula farillaji makko din sino timmude machine mankude nafilaji din sino wadede beydito e hore farilla on ka ala beyditede kala jettudo machine tambi calculi de julde e ka korka di bakkatuji o andi mujji din ko tel o yawaydi o beyda o andi bondi din ko tel o hulaydi o hawodi o duita kono en calculta hella don wa yanzura ondara ila al-ma'asi fade geji makodi wa dhunubi e bakkatuji makodi kal khasarati wano perdudo ndarirta fi tijarati e nder commerce makko wano commerçanjo ndarirta perdi ko hebi kon e nder année on ma e nder mois on ma e nder jour on thumma yaqulu arifti o weddoda non jodi bi nafsi e wonki makko kin sa'atan leer goto ma dum haysko sayun kontima leer goto min akhiri kulli yawmin immorde sakkitorde kala nyallal to mande tawata o walike o ari ka danke makko kin o walike lutti dana gongol tun dernier leer on o yetta don non machine on komi faandi wona yettugol machine calculatrice jodo aligoy ko yetta wonki makko ngi hakkille makko den o pansa awaligoy o mijito yuhasiba nafsa o hasiba wonki makko kin fi a ender kun tan hundon ala amali yawmi ender golle de golli den ender nyallal makko gal ila ka o immi ka danki haka o walti e makki kadi do fa raso yi ina kasan ko duiti fil faraide ender farillaji din lamaha o fela wonki kin wa wabbaha o jasina wonki kin o aibina wonki kin kon dum wadanta kon dum mi wadani hunde kari e mone wa kama o daro directement ila jaburi faade wattugol dum fil hal ender alhali on don e sur place wana innugol ko ha jango fa in kana sitayoni laatike mimma yuqda ko wawoto yobade qadahu o yoba fa in kana silatike mimma la yuqda ko jiya dum e ko yobata ko jabarahu o hebbira dum o wattira dum bil iktar sabu duddingol minan nawafil morde nafilaji o immo wada nafilaji moƴƴa nafila korka nafila julde nafila sadaka wa irra asoyi ina kasan ko duyti minan nawafil immorde nafilaji din awadan nafila o lontinira nafila henya wajabarahu ko dum woni o hebba dum o nyawnda wa irra asoyi khasaratun perdi birtikabil manhi sabu faggitagol ko hada masalan o andita o memuno debbo janano ma o darno debbo janano ma wanno fenande seda ma wanno nyore seda ma o nettino waqutu fana o julano mo ka o du'a julede don istaghfara o tuba o rutto wa nadima o nisa wa anaba o tuba wa amila o golla
min al khayri immorde moƴƴiri ma yarahu ha konko yi ɗum ka nder haqqille makko wonde hi muslihan ɗum ɗo wawai moƴƴintinde ɗum ɗo wawai walkude lima afsuda konko o bonnunoɗa famke ka awa hada huwa al murad ako ɗum ɗo woni ko fanda min al muhasabati lin nafsi calculgol wonki monki onasi ko yettugol machine calculatrice ko ɗum ɗo woni ko fanda waya ko ɗum ɗo ihda turugi islahi ha woni gotel e laawol moƴƴingol wonki kin hisnaki wa ta'dibiha ene ugolki wa tazkiyatiha e laɓɓingolki wa tatiriha e laɓɓingolki wa adillatuha e dalilaji ɗum ɗo on non ma ya'ti ko woni arde ɓaawo ɗo wayliten قال تعالى على دالي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر كن يندارو يويري فيو نفس وونكي ما قدمت كوكي أردنا نهور ما كن لغد جانغو دون سينو فاندي كي بيداي دوي لاواد سي تاي بوني اون دودي كي دويتاي دوي لاواد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقوله تعالى دالو الله ولتنظر يندارو نفس وونكي هو دون أمر كفياك بالمحاسبة حسب قولكي كونتاكي لما linnafsi wonande wonki kin alama gaddamata e dow ki ardini kon li gadiya fi jango makki almuntazari habbaɗo mo tultata on wa qala ta'ala alla dali wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki inni min o mo yiwɗo la tubu ila allahi wa astaghfiruhu fil yawmi 100 marra en firino hadisi o en firiti ke nokkele buy wa qala umar radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuzanu kono hasibe ɗi wonkiji mon ko adi on pesanede so ngacci ha on pesanama si moƴƴi ɗin hayfi teddintinotako hande kadi si bonɗi ɗin teddi hayfintinotako hande kadi ɗo on pesanede vérifié wa kana radiyallahu anhu laati kanko sayyidina umar idha janna alayhi al-layl si tawi woni jemma o niɓɓi kon ɗum watta yadribu kadamayhi bidirra ay asan ko leggal on ko fanda o yettay koyɗe makko ɗen o tippa e hoore leggal o daro e hoore leggal wa yaqulu innana li nafsi wonki makko ke hihi mada amilta al yawm kun huuɗa hande yewtan moƴƴiri honɗum huuɗa naasi wonki kin wawlanaymo awa legoy o jooɗo o daro ɗon o miijito ha o anda andi sino fanɗi jango asiliray ka wa abu tala ina ɗo abu tala radiyallahu anhu lamma shagalatu hadiqatu tumande jardin makko on fokkutunomo ɓittinde sohlinamo an salati tamo julde makko nde haraja minha o yaltuno e makko few o waɗi honno sadaqatan lillahi ta'ala o ittimo sadaka fi Allah falam yakun hada minhu ɗum ɗo laatanoki e makko illa muhasabatan li nafsi sona sabu were fiyugol wonki makko kin wa itaban laha e felugolki wa ta'diban e ne'ugolki wa hukiya fi lama min al ahnafi immorde ahnafi bun gaysi annahu kanko kana o laatike e ji'umo arayno ilal misbah faade ka lamp faade ka buuzi faade ka courant faade ka gas kala yiite fayada o ukka nder ton usubahu hondu makko ndon hatta yu hissa bin nar ha o so'a musugol yiite ngen ha hondu makko no wawa si sumay ona yiɗugol lettitagol to o ƴawnanu non ko fi o andu to fi yiite no waɗirde tumma qulu to ya hunayfa ko ayyo hunayfu ma hamalaka ko honɗum fawma alama sonata e dow ko golluɗa yawma kada e ñalande kaari e kaari hiɗa andi le ɗum ko nadata yiite ay ile no yiite musiri ko ɗum fawma ɗum ɗum ɗo o kontinay bone warrowo ni mi landi o kontinta ma hamalaka kon ɗum fawma alama sonata e dow ko golluɗa yawma kada e ñalande kaari ko ni kanko o gerdayno wa hukiya fi lama kadi anna hada salina wonde no goto e moƴƴuɓe kana o laati ke ghaziyan ko haɓaynoɗo jihade fatakashafat lahu e nder ko haɓata jihade ndin kon wirtanimo imratun sonnajo halegoy sonnajo ɓandu makko no wirti seeɗa andi fo iblis ana boni ha fa nazara ilayha o daari faade sonnajo on farafa yadahu o ɓanti juuɗe makko ɗen walatama aynahu o banti jungo makko ngon farafa yada o banti jungo makko ngo ado wala tamaina o banti yitere makko nden alegoy o bantiti fa faqaha o tufinde few yitere makko nden tufi o uttinde de muncinde fusi
qala wi innaki no an la hazatun ila ma yadurruki hida leppo faade ko lorrayma fi hondu awatata e makka parce que uttinde ne fusi he Allahu akbar si on dari dum do an musiddo an gorko si a jentike dum do moƴƴa faami dum do moƴƴa a taskike an embere ko wonda ndarude rewbe wirtibe hakkunde ko wonda yirde gite maden ka yaasi ko wonda ndarude image ji e ko wonda ndarude e photo ji ko wonda ndarude internet ji ha atawa an e don woddondiri a wano woniri leni an e don woddondiri ko ni kadi an e woddondiro yayi mi anda son famila ko nanobe mi woni yewtude on faami mi ala firde buri do mi feƴƴi musibbe julbe ko wana non kadi be inni wa marra ba'dahum yoga e mabbe feƴƴirno kadi be ghurfatin etas fagala inni mata buniyat hadhihi al-ghurfa o etas ko ende to mamaha thumma aqbala ala nafsi refti o fewtiti kadi wonki makko fagala ene tas'alinani anki wonki an hida landa delan amma la yu'nika ko concernama few haajuma e dargol etas e landagol ko ende to ma etas ma law aqibannaki mi lettirte bi sawmin korka sanaten hitande mi wadete 500 horgol en nan dambule fasama ha o hori dum kono non ande andarata dum do ka mofte men wada do bone inna an kande hawra hitande jokkondirde no dum don sella enen kadina men on faami mi mana dum do ko hullugol tum ha ka o sanction do wonki makko ke mano gasa dum do ko wadi hara ko e dinaji adi tidinina e dina men kam no wona waruya fillama anna hada salihin wonde no goto yimbe mojjube kana latke yantaliku mo yahayno ila rimai kanjari ndi wuldi fayatamarraku fiha ufuko upiti no e mayri wa yaqulu nafsi o inana hore makko dhuqi medu ko wuli medu wanaru jahannama ashaddu harran anda do dum do wulde ko yite jahannama buri mettude buri tidude wulugol ay ajifatun bil-layl o nibbinira jemma on battalatun ajifatun lugginowo nibbinowo bil-layli e jemma on rewgol Allah battalatun awale goy kange yitengen afwan kange yitengen o wi a wonki makko kin ajifatun konge dulbayge bil-layli jemma battalatun sunnayge wulayge to juutayge binnahari nyalorma wa anna ahadahum e wonde goddo go e mabbe kadi kambe be moƴƴube rafa yawma ra'sa o bantuno hore makko nde nyande go ila satihin faade dalwal o tigiti o yi dalwal farao yi dow ton imratan sonnajo fa nazara ilayha on dari sonnajo few andi be sonnabe ko de ko yaltinta balli mabbe din konko ella sabu agorko hida selli anawniraka Allah no wadi e ma ko etilisata sonnajo Allah no wadi dum e ma dum no selli dum no hisi ko no yirata do ronka darde no metti fi ko no yete no metti fi sonnabe be suudu balli mabbe din ko marda iman wo ayi hunde ne falada nde hatto jinda nden no webiti ko Allah faaboto ma wata ndaru dum fa khada ala nafsi baydum wadi o wa Abdullahi kala wa jentoto Abdullahi kala yo Allah non wa in Abdullahi kala e jentoto be mopen no o way fa khada ala nafsi o jogiti wonki makko kin Allah yanzura ila samai wonde o ndarata ka kammo madama hayyan o ƴetti ahadi legoyi wonde o tiggitota ko aduna o si sondu fokkitata wirugol do fo tiggito ha o tiggito kammo ngunde ƴawata ndiyan niɓɓita ma par ñitte waɗa ma nange waɗa ma lewru jalba ha o tiggito ha o maayi o tiggitake o andi no hiɗon sikkude koko wonɗen wolde ko taali ma ko mabbingol wallahi koko feƴƴini ibnu adama kadi wawɗo no wawɗen ɗoni wona jinnawiru wona hunde ha o maayi o tiggitake
wanda kam mo ila nyande singu rawni nano bawa makko kangu wojjutuno kangu bawlutuno sa landike mo ene ila nyande konno kam mo wawtuno wanda few awa hakada ko wononi kana latorno asalihuna moƴƴuɓe ɓen min hadil umma immorde mofte men ɗen ɗo wona de mofte bani israila yuhasibuna anfusahum hiɓe hasbayno hoore maɓɓe an tafritiha gay welsidugol wonkeki wa yalumuna ha hiɓe felaynoki ala tagsiri ay dow raɓɓinɗinagol makki on yulzimuna ha hiɓe fawaynoki attagwa kulol allah wa yanhawna ha hiɓe haɗaynoki anil hawa gay jokugol beleɗe amalan ka gollitirgol bi qawli ta'ala dalol allah ngol wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa dali on yewten al mujahada tinnagol wa yakoni dun an ya'lam al muslim ko de juldon andata anna adaihi wonde no tottugol tottan e makko den ilayhi faade e makko ko ɓuri handude e tottegol kon fof faade e makko huwa ɗum nafsu ko wonki makko kin allati kin bayna janbayhi wonki hakkunde becce makko ɗen ɗiɗi wa annano ki wonki makko bi tab'iha mulande makki on mayyalatun ko ki oñotoki goy heña ila sharri ki ya e boni on siki tertama ko non ki mulira farraratun ko ki doga ki pottito min al khayri morde moƴƴere nden ammaratun ko ki yamira ki bisu'i ko ɗum woni bone hino ɗo qur'an no inni wa ma ubarri'u nafsi ka annabi yusuf maki ɗo mi wonali miɗo danda hoore an inna nafsa la ammaratun bisu'i to hibbu ko ɗum woni ki yiɗa adda'awata noddandu wal khuluda e luttugol ila raha faade fawtere adda'atu noddagol wal khuluda e luttugol ila raha faade fawtere no wela wonki o tarqabu hiki lerda fil batala e ngamelo yagal watan jarifu hiki doga ki waylito mal hawa wondude e belede ko welatake kon tastahawiha hino welake ashahawatu sahawji al ajilatu yawɗi ɗin wa in kana haysilatake fiha e nder ɗin ɗon hatfo halkare makki wa shaga'uha e malki sare makki kanki ki tefa kilandaki fa ida arafa al muslim si julɗon andi hada ɗum ɗo abba a nafsahu o hippay wonki makko killi mujahadati nafsihi o tampinire abba o tampinire nafsa wonki makko kin li mujahadati nafsi fi tinningol wonki makko kin fa alana alayha o feññina e hoore makki al harba gere wa shahara o lollina didduha kontor makki on asilaha armuji awalegoy asilaha kafa wa shahara awalegoy wa shahara o feññina didduha kontor makki on asilaha kafa wa sammama o eɓɓa o fiɓa o desida alamo kafa hati ru'unatiha wa sammama o tuto ala mukafahati e dow yonugol ru'unatiha aynugol ki toppitoki o tuto e dow ko wawata yonude aynugol ki toppitoki wa munajazati e ko wawata heedude shahawatiha sahawji makki on ko welataki kon fa ida ahabbati raha so tawi woni ki yiɗi fowtere nden aalegoy ki jaɓi gollugol golle sabu mbinanayi ki fowtere janngo fa ida ahabbati raha so tawi woni kanke ki yiɗi fowtere nden tun at'abaha o aybinaki hara o jaɓanalki ɗum wa ida ragibat siki lerɗani fi shahawati sahawji aduna harama ha o ɗawaki ɗum fees hara o jaɓali wa ida kasorati siki raɓɓin ɗinike fi ta'atin e ɗoftagol allah ngol ɗoftare nden aw khairin ma e gollugol moƴƴere nden aqabaha o lettaki wa lamaha o felaki thumma alzamaha refti o waɗɗinaki bi fi'ili gollugol ma qassorat fi konko ki raɓɓinɗini e mu'um wa bi qada'i e yoɓugol mata ma fawwatathu konko ki fuutini alegoy konko ki perdiri
aw tarakatuma konko ki akkiti ko ƴe mettude fi wona ferema firuji ɗin watten yili moƴƴa e darsu on ya'khuduha on yafato lanka faljugol ƴeɗen ko sabu fanɗugol ndaygo ngu ya'khuduha o jogitoki bi hada ta'dibi e nder ndi ɗo needi hatta tatma'inna haaki wona ñiɓuki wata tuhura kilaba wata tiba kilaba ko gotum wa tilka ɗum ɗo o ghayatul mujahada ko ɗum ɗoni hattorde tinnago ngol li nafsi fi wonkiki qala ta'ala walladina ɓen jahadu tinniɓe fina fi amen lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin wal muslimu julɗo on id yujahidu tumande tawno o tinnoray nafsahu wonki makko kin fi dhatillahi fi hella allah litatiba fiyo kilaaɓo wa tathura wa tazkuwa kilaaɓa fof ko gotum wa tatma'inna ki deeƴa wa tusbiha ki wonta ahalan handuki li karamatillahi e teddingol Allah ta'ala wa ridahu e welaye Allah on ya'lamu o anday kanko neɗɗon anna hada wonde ɗum ɗo huwa darbu salina ko ɗum ɗoni laawol moƴƴuɓe ɓen wa sabilul mu'minina e laawol gomɗinɓe as-sadiqina aditiɓen fayaslaku kanka kadi o naata e ngol ɗo laawol mo go tadiyan bihim ko ñentinɗoɓe wa yasiru o yaha e ma'ahu wondude ngol ɗo laawol mo go tafiyan ko ñentinɗo ko iwtirɗo atharahum e batteji maɓɓe ɗi fa rusulullahi ma ɗum fa rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗamal layla o dartono jemma e hoore ko yaafa kon fof hatta tafattarat qadama ha koyɗe makko ɗen seeko asharifatani ɗen koyɗe makko teddude ɗiɗi wa suila alayhi salam ha nelaɗo landa fi ɗum onayna Aisha landiɓe wona goɗɗo go kon ɗum ko ɓe yaafaɓe ɓe daranoto ha koyɗe maɓɓe ɗen ɓuuta fecco fi dalka fi ɗum fa qala ɓe jaabi a accata a fala a hubba mi yiɗa am akuna nde mi laatoto abdan shakuran jiyaɗo yettowo Allah ay mujahidatin tinnotoɗo akbaru ko ɓuri mawnude min hadil mujahadati e nder ɗiɗo tinnaji waymullah mi wondiri Allah aliyu radiyallahu anhu hino ɗo sayna aliya yatahaddasu mo yewta ana sabi rasulillahi fi yoga e sahabaɓe nelaɗo fa yaqulu o maki wallahi mi wondiri Allah laqad ra'aytu gomɗi mi yi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabaɓe nelaɗo ɓen wa ma ara mi ali shay'an hay e hunde yushbihum hino nandita e maɓɓe kanu ɓe laatinoke sabuna yusbihuna hiɓe weetayno shu'than ko ɓe sancitiɓe sukkundu gubran duggimɓe sukkundu sufran suyɗuɓe sukkundu qad batu gomɗiɓe waalu sujjadan juulugol jemma wa qiyaman e daragol sujjadan wa qiyama ta sabu ko ɓe waali kon juulude jemma tawata hiɓe weeti ko ɓe soyɗuɓe yeeso yatuluna ɓe janga kitaballah yurawihuna hiɓe hiira hiɓe hirna bayna aqdamihim jibahihim yurawihuna hiɓe fawto bayna aqdamihim hakkunde teppe maɓɓe ɗen jibahihim geece maɓɓe ɗen awalegoy ko ɗum woni ɓe walay sujjude si woni yeeso ngon woni hakkunde teppe ɗen ɗum woni ko fanda ko ɓe walay juulude wa kanu ɓe laati ida dhakarullah si ɓe jantike en Allah nden maadu ɓe duumoto kama yamidu shajaru wano leggal duumorta fi yawmin ri e ñalande hendu awa maadu ɓe yiltodiray kama yamidu shajaru wano leggal yiltodirta dimbo fi yawmin ri e ñalande nde hendu woni fude wa hamalat yuppa gonɗi ayunum gite maɓɓe ɗen hatta tabulla thiyabum ha cunci maɓɓe ɗin ɓuuɓa wa qala abu dardai radiyallahu anhu o ɗo inni o wande jangi fi o kasuwar min hayati sahaba lawla salasun sonano yimɓe tato ma hababtul aisha min mi yiɗatano nguure yawman wurugol hay ñallal wahidan gotal sonano sabu yimɓe tato haray min mi haccitaka e wurugol hay ñallal gotal mi tortono yo Allah wara sonano sabu piiji tati kan na yimɓe tato gogo azama'u lillahi ɗon ɗegol fi Allah bil hawajiri sabu feññinangol mo alegoy sabu hurugol wa sujudu lahu e juulangol mo fi jawfil layl azama'u ɗon ɗegol lillahi fi Allah bil hawajiri ñalormaji ɗin ko ɗum woni hurugol legoy so nana sabu hurugol go'o
والسجود له إجولا قلم في جوف الليل تنبر يما دوني سابنا فقول ديدي ومجالسة أقوام إجول دقول إيمبه يتقون هلو بالله سبحانه وتعالى الطيب الكلام ولو بكونغولي كما ينتقى كدوني ونو لابري الطيب الثمر ديم دي بورد welde den sinano sabu ɗiɗo peji tati mi yelotano ko wurugol few alegoy ko andingol en ko dumotonoɗo e ɗiɗo wataba umar bun al-khattabi radiyallahu anhu sayna umaru o feli nafsahu hoore makko ala tafwiti sabu perdugol salati asirin julde alansara wotere fi jamaatin julde jama o feli hoore makko ha aynayi ko warɗo wonki wata saddaqa bi ardin o itti sadaka leydi tere makko o itti ɗum sadaka min ajli dhalika sabu ɗum tun fimo perdi julde jama alansara wotere o ari o taƴi parcelle makko o ketiri fiyo nden moƴƴere ɗon lontanomo lontinanmo moƴƴere nde o perdi ɗa nden min mi anda enen ko honno wawɗen e jungo ɓeɗo sahabaɓe to gaddaru qimatu ha tawi hino eɓɓe piri ndin leydi ndi o taƴi o ketiri hino wawe mesirede piri may ɗum bi mi'atay alfi dirhamin dirhamu guluje temeɗɗe ɗiɗi ɗum wona haala wigol 200 million farangine ɓoy mi yeeto ɗum ko hella wigol 200,000 dollars ko hella ɗum wa kana lati abdullah ibn umar radiyallahu anhu idha fatatuhu si perdirimo salatun julde fi jamaatin ka jama ahya tilka al-laylata bikamiliha on jemma ɗon fop o wala julude o wala nafude sabu subaka goto mo perduno bimbi ma fana goto mo perduno nyalon ma sabu futuro ma geje ma alansara mo perdu o wala julde de nyande o wa akhara yawma o letuno nyande go salatal maghribi julde futuro hatta tala kawkaban ha de do kode didi fudi tay hani o julali futuro fata garaga batayni sabu dum o rindino maccube dido o rindino fi sabilillah buri asikkay ko taligoy tawatale wona wa kana lati ali radiyallahu anhu yaqulu himu innayno rahimallahu ya allah yurmi agwa man yimbe ya sabuhum nasu yimbe be no sikka be marda ko be nawnu be wa ma hum be marda ta be nawna fusi be selliri wa bi guru bono wadhalika ko wadi sibe lo'i sibe yomi sibe hori min athari mujahadati nafsi ko sabu batte tinnagol kido wonki bijaki nyalla horude wala julude nyalla horude wala jangude ko fowno wa rasulun ila sallallahu alaihi wasallam yaqulu himu inna ino khairun nas ko buri mojjude be fop man taala umuru ko on mo gurdam mun dan joti wa hasuna amalu golle makko den kadi mojji wono woni contraire kadi ko buri bonde be fop ko mo gurdam mun dan joti golle makko den boni wa kana lati uwaisu o do wietedo uwais al-qarni rahimahullahu ta'ala yaqulu himu inna ino hadhihi laylatu ruku aw hande ko jemma wadugo ruku tun on don fayuhi layla wurnitira jemman kullu o fop makko fi rakatin e wadugo ruku o do o aray o darna o janga fatiha o janga aya dab ma suratul dab o turo don fayda ka weti wara mo widi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim o do ko ni o gerdayno wa idha kanat laylatul atiya on jemma hikkoto don qala inna wa hande non hadi laylatu sujud awande ko jemma sujud awara o janga fatiha o wada aya dabbo o wada ruku o hawrina o yaka sujud o wala don subhana rabbiyal ala subhana rabbiya fayhu layla kullahu urintira jemman fab fi sajdatin inde sujudere enen konno wawde wa qala sabitu wi al-bunani rahimahullah o wi adraktu rijalan mimmi hewtitino worbe kana lati adum goddo mabbe yusallihi mujula fayu'jizu urunki an yatiyan nde o arata firashahu e daddude makko din illa haban sona fofogol o juuli ha wigol yo yaw o walo tawi ko dum woni o lanni paralisude tay koyde de lanni nyobbaade tay ko yo fofo tidugol ngongure den e sattugol ronkere den e nyobbagol bandu no halanni nyobbaade tay ko yo fofo araka danki makko o wi mi yi dum wa kana lati hadum tay goddo e mabbe yaqumu
eno immotono hatta tatawarrama gadama ha tepe makko ɗin ɓuuta ha tepe makko ɗin ɓuuta ko ɗum mi wi ha tepe makko ɗin ɓuuta e ko ɗum woni min tulil qiyam sabu juutugol daragol makko ngol wa yablugha on ɗon kadi hewta min al ijtihadi immorde e tinnagol fil ibate ɗe dewal mablaghan hewtande ma law qila lahu ha hay si tawi woni wi'anama mo alqiyamatu dargal ngal gadan ko jango ma wajada o heɓata mazidan ko wawata ɓeydude dewal ngal ɗum hay o yeta he dargal darato jango goy ala ko ɓeyde asilirde tawa hatti ket aray ɗum ɗo tiiɗi de rewa Allah ha yeteɗa handi amaya e bimbi dargal darato jango tawa ala ko ɓeyda tawa hatti ket aray ko haɗo wa kana o laati ida jaa shita'u si dabbunde nden ari yaqumo immoto fi sati o yaaka hoore daaluwal dow liyadribahu lhawa'u lbaridu fiyo weeyo ɓuɓugu ngun piyumo fala yanamu fiyo tawɗano dabbunde noon tumbere dabbunde ɗe andi haka jango wata o ƴawa ka hoore daalje dow har hay miiru ala kono kalanamo hendu ndun seeɗa hay leggal ala ɗe andi leɗɗe ɗen towa ha dow ton ko kalanamo hendu ndun seeɗa sakkono ko suddo fiyo jangol ngol pimo hara wa walɗanade fiyo walu juulude o wala jangude wa idha jaa as-sayfu ceeɗu ngun ari qamata hatta saqfi o ara ka ley daaluwal ley o omba bafal e fenêtre ji ɗin fof li yamna ul harru fiyo ngulendi sakkum min annawmi e ɗanagol ngol hara wawal ɗanade fiyo walu julde ma fiyo walu jangude enen hiɗen addude ventilateur fiyo wifu en fiyo en ɗano way ngulendi no ɗuuɗi mi ronku ɗanade huɓɓina clim ma huɓɓina ventilateur naam waɗugol fowtere aduna on e weli foti on e ɓuɓɓingol ka on ɗon ella ala kono wata en hilno ko wifata haron ken juulude hay e seeɗa hulɓini haray wa kana laati baadum yoga e maɓɓe yamutu no mayayno wawata kanko sajidun himo sujji no heewi sabaɓe mayɓe ka sujji ma tabi wa galata imratun sonnajo go wi'uno wa galata wi'ino imra'atu masruqin ɓeygum masruqo rahimahullahu ta'ala o wi ɓeygu makko inni wa kana laatike masruqun la yujadu illa wasaqahu manfakhatani min tulil qiyam wo masruqu yi'etake o tawetake si wona belenji makko ɗin ko ɗi udditiɗi sabu juutugol daragol makko ngol awaligoy ko ɗum woni belenji makko ɗin ko ɗi ɗeppuɗuɗi heewuɗi ɓuutilegoy sabu ko juutata daragol ngol o wi wallahi mi wondiri Allah in skoni kuntu mi laatike laajili sumde jooɗoto no halfa o ɓaawa makko wawata kanko gaymuni mo dari mo juulde min mi jooɗo ɓaawa makko yusalli o juula fa abuki mi wulla rahmatallahu fi yurmegol mo o juula ha mi wulla mi yurme mo ha mi wulla ɓeygu makko wi ɗum an kadi kuwano ɓeygu ma immorta jemma darataɗa ɗani udditi hunduko o jalama ko ɗum ko misalngal no wa kana laati minhum hino e maɓɓe man ida balaga al arba'ina tawɗo so timmini 40 min umri immorde gurdam makko ɗon tawa firasha o ñobba e daɗɗude makko ni fe fala yanamu alayhi gattu o walitota koye hoore mayri aduna enen si goɗɗo e men timmini 40 kono ende woy aden no waywa ko luuba aden no ronki hunde aden gaynata koni o kola o feƴƴa walo ñobbo wala fesude wala ottude wala wujade massage enen koni ayi wayura hi'ama anna imra'atan salihatan wonde no sonnajo moƴƴo nane de bandiraɓen ɓa ɗum sikkude dewalngal ko worɓe ɓen tun concerni wolatike no sonnajo moƴƴo go inde makko wolaka min salihi salaf immorde sonnaɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen yuqalu lahu himo wi'e ajratu koni woni no wi'ete makfufatal basar o ɗo ko fufunoɗo gite ko bunɗo legoy wo kanata o laatike ida ja as-saharu wo si wendogo ngon hewti bimana ɓattu subaka on si hewti naada to o ewnoto bi sawtillah hito makko tuwgo ngo mahzunin hara ko suniɗo o ewno o inna ilayka qat'ul abidun awa e hino e faade ma ɗo ko hoore makko woni noddudegoy o wola o inna hino e faade ma taƴande rewoɓe Allah ɓen dujal layl tumbere jemma yastabiquna
awa hiɓe adondirde ila rahmatika faade yurmede maɗa nden wa fadli o inna ilayka ko faade ka ma ko Allah on wiide ko faade ka ma do yo Allah gata al abiduna woni taƴude ɓeɗo rewoɓe Allah aalegoy ɓe woni taƴude tanji maɓɓe ɗin e rewgol ma du jallayde tumbere jemma yastabiquna hiɓe adondira ila rahmatika faade yurmede maɗa nden wa fadli maghfiratika e ɓural yafuye maɗa on fa bika ko sabu ma ya ilahi ko ayo Allahjo an on as'aluka woni komi landoto ko sabu ma mi tororta laabi gayrika wona goɗɗo go koyna o an taj'alani nde waɗatalan fi awwali zumratin e nder arande dental as-sabiqina aditiɓe ɓen wa an tarfa'ani e nde ɓantatalan ladayka ka maɗa fi illina e tuɓe ɓen ka aljanna fi darajatil muqarrabin e nder darajaji ɓattinaɓe ɓen kama wantul higani e nde ƴeŋindintalan bi ibadika salihin e jiyaɓe maɗa moƴƴuɓe fa anta arhamur rahimin ko an yurmeteɗo yurmuɓe wa azamul uzama ɓurɗo teddude e tedduɓe wa akramul karama ɓurɗo teddude e tedduɓe ya karimu kayyo tedduɗo summa